Letona la dikgokahanyo le technology ya kgaso ya sejwalejwale Khumbudzo Tshavheni le diprovinsi tse 5 di se di fetoetse ho mokgwa o motjha wa kgaso ka botlalo. Tsona di kenyeletsa Free State, Northern Cape, Northwest, Mpumalanga le Limpopo. Le ha o le jwalo ha o so hlake hore naha e tla tima mokgwa wa kgale wa kgaso neng ka ha taba ena e ntse mamelwa Lekgotleng la Molao wa Motheo. And what we are raising in this briefing is that this country, and you know for fact, this country has 2 economic hubs, which is Gauteng and KZN. The Gauteng and KZN have not been switched off and the networks remain congested. And they will not decongest until we switched off. When we switch off, Centec takes between a month and 6 weeks to complete the migration. Letona le re dikgohola tsa moraorao tse bileng KwaZulu-Natal le Eastern Cape di amme kgokelo ya mabokose ya matjha a kgaso malapeng a tshehetswang ke mmuso. Letona le re mmuso o na le mabokose a lekaneng a kgaso mme malapa a etse dikopo tsa ona. It is not correct that every indigent person or every poor household is using an analog television, because digital televisions have been in the market in South Africa since 2012. And therefore, some households that are indigent are sitting on digital televisions. Ho bonahala na ena e le mohatong wa ho qetela wa ditlhophiso pele fetohela ho mokgwa o motjha wa kgaso e etsang nalane.